deh. Hah? Sayur lodeh. Sayur deh. Hah? Sayur deh. Sayur lodeh. Lodeh. Mantap. Robert. Bro, ada tukang. Robert. Robert. Geuleuh atuh Kang hayang kamu. Serap kotokeun. Oh gitu, ha? Ulah melong ka si Ibra. Halo fans, kembali lagi bersama saya Bella Belinda. Nah, untuk lagu terbaru saya. Untuk lagu terbaru saya, Ulangi. pemenangnya. Ulangi di. 1, 2, 3. Bagi pemenangnya bisa langsung aja. Bagi pemenangnya, kalian dapat berduet bersama saya dalam lagu terbaru saya. Bagi pemenangnya kalian bisa langsung aja berduet. Kalian bisa berduet bersama saya. Langsung. 1, 2, 3. Bagi pemenangnya kalian bisa berduet bersama saya ya dengan Bro, wah, naon? Capek abah teh tali pas ieu ngebantuan kuliah, kosim. Iki naon sih Kalau kosim udah mah? OCC acan. Iki naon masih kosim mah? WC cenah. Can boga paci. Wah, iya mah geus sepi di gang RT. Cocok jam latihan. Ieu mah keur nyanyi naon ieu nya? Oh, bangun pagi. Si waduh, bangun pagi, ku terus mandi. Pas ieu mah di gang RT, sepi nih. Nyanyi ah. Naon nyanyi? Oh. Mama bulu-bulu. Papa. Yo, cicak. Kalau kau ulang gede. Ngeblur aya setanan. Yala. 1, 2, 3. Yo, cicak di dinding. Diam merayap. Hayu orang berjam. Maaf salat maghrib. Datang seekor nyamuk maghrib. Oh, salah. Oh, wah, gapa. Balon ko salah. Cicak. Weh, Ah, lamun cek urang ge 1 juta 3 kara. Apa? Weh, atuh jedaan weh. Ah, jadi urang lalu nyentak. Jedaan lah. Weh. Urang ngamuk. Sadar ya tuh, weh. Beakeun lah serina. Beakeun lagi. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu di Cicak di dinding, cicak di dinding. diam merayap. Datang seekor bayi. Halo guys, sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenangnya ya. Itu di awal. Tapi sebelum itu, 1, 2, 3. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu siapa video yang paling bagus.